Amasia me kenya le amboso fa centenary fa forme ko la kwasi lo na kwasi nyama subuvi ona na kwasi Reverend Father James Amusu na na do na komanje do da nyaba tia o mama o no ni mo donc ici atoli ani no Nyama pisco ko ofwe taro pa akati bie awo masito emiatoma awo pa patata le miatoma nyama pisco ko le miatoma ke bona oda kafia toke tobe nyama na kade apia asawa sana ano to kata no ni Please do it fast and quickly, but very nice. Mr. Chairman, my Lord Bishop, Most Reverend Gabriel Edo Kumoji, Bishop of Kita Akachi, Most Reverend of Honor, Toby Street, the third. Besides, our